مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين، يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي. مولاي صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya salamu, ndugu zangu, namshukuria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nashukuria kaidi naho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunipa nafasi na ambaye nikali usiku wenyu ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Baada ya salamu, ndugu zangu Waislamu, kaidi ndani mwa dunia chaishi na chajenda, lakini nachikumbuke china nguvu zetu, china chaishi maisha yetu. Lakini kuna watu watozizi kazino ambaye chikwejio na kama chijikorisha chowenye, ambayo watozize wajamanye kila hila na mali ya kutufikisha hana usevino chichimale na ihalino chikwejio na halusevino kwa kupitia usaidizi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, na chelewe yadachikagaruka china miaka 90, miaka 40, miaka 60, miaka 3, miaka 5, lakini chose chapitia wa mwenga chikorisha kale chiloza kale wa mungana baada china tikuloza kama miye basi na timale, lakini nimda ni mtihani wa kukorisha. Na japokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachijalia nafasi hizo ambazo za kupata nafasi ya kudaa kukorishwa chikabula mpaka hali ino, na chonacho sisi tunachimdani mkukorisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achidartara mara nyingi chejikinge na sinochoonyeshe madharau kwa wazazi wetu na kwa watu wa jawachikorisha. Ndugu yangu Muislamu, mzazi ni mtu ambaye ana uzito. Mzazi ni mtu ambaye ana hikma, ana heshima mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mzazi ana jambo mengi tu ambaye katika kwa kupitia sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam achidardarame kuhusiana mzazi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachidardarama. Ila lakini alusevino chigaluka wazazi hawana heshima kwetu male, wazazi hawana chochose male singira moja kwa moja. Lakini nakangani gambe ndugu zangu Waislamu katika mada ambayo nimletera nilongozi kwenyu, inwani yake achigamba kwamba heshima ya mzazi, heshima mzazi ya kudai kutoka kwetu chuwe. Na insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namnobeza ahuhize ulimi wangu na anisaidie kwa kufikisha ujumbe uno kwenyu nyuwe, mufikishe kwa hali na mali, nufikishe kwa hali na mali kivyovose, na naombeza katika kwenyu nami mune azimu magutwenyu na moyenyu. Muhadhara wakati shekha anakwera mwimbar ama fadi ya muhadhara ene kuna mwani shekha dahaka guriza ujumbe wose ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie na mwingine uwezo wa kufikisha, lakini bali bora zaidi ni waja wa kutegereza